akakubwira ngo itonde. Noneho aha yakuyoboye nibijya navuze ngo hano niki inkamba inyundo nukuvuga ngo yavuya araguhonda akaguhondesha iki inyundo kugira ngo witonde. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye. Imana ishimwe kubw'amwebwe mwese mwashoboye kwitanga mukaza mubishaka kandi mubikunze bivuye no ku mutima ndizera wo gukunda Imana. Turabashimiye. Dushimiye abantu twabanye ku wa gatanu no ku wa gatandatu, tukabana none mu gatondo bakongera bakagaruka. Duhaye kaza abo twabanye ku wa gatandatu n'uyu munsi mu gitondo. Duhaye kaza abo twabanye mu gatondo bakaba bagarutse. Duhaye kaze n'abaje uyu mugoroba. Twishimiye kubana namwe. Murakaza, Imana ibaheze umugisha. Dushimiye kandi kaze baduhaye tucinjira no kudutumira. Mushumba cyangwa se bashumba, turabashimiye ku cyizere mwatugiriye. Mutazi ibyo turi buvuge, niba byubaka nimba bisenya, kuko nabyo birashika. Hari umuntu uzushika akavuga ukibaza utese namuzaniye iki. Kudutumira kabiri gatatu, ndibaza ko birashoboka ko twarabagiriye akamaro. Turabashimiye by'ukuri kudutumira tukabona abantu bangana gutya, abakuru n'abato, kugira ngo tubagaburire ijambo ry'Imana, ari naco twiyemeje. Imana ibaheze umugisha. Subiye muryo mugenzi wanje yavuze, ndizera ko ari uyu munsi wa nyuma wo kubana. Hano nabonye batarama cyane. Ubushize aho narindi namaze kubwiriza ndataha, ariko nitegereje mbona hano ntibikunda. Narinzi ko wenda nza kubivuga ko dutaha, ariko nabonye bidashoboka. Naje nje nyine ndaceceka. Ariko tubasezeyeho. Nuko niko kubonana no kugera mu mazu ni byiza, ariko ikikomeye ni iki ngiki, gusangira iby'umwuka kandi bidufasha no mu buryo bw'umubiri. Ejo tuzagenda, ariko tubaye Yesu ataraza. Yesu ataraza tuzongera tubonane, kandi naza tuzabonanira mu ijuru. Uruva ko naho tuzamenyana. Sinzi gusa nimba umuntu azahita yibuka ati wa munsi twavuzega ngo tuzosura tubonane, none tubonaniye mu ijuru. Nta mashaka, nta gukekeranya. Sindi muri barya abantu bazababazwa ngo ese uzaja mu ijuru, ngo n'Imana ibizi. Aya jewe ndabizi ko nzaja mu ijuru. Kwereka bisa nta bintu byo ndagukekeranya kubirimo. Navuye gayo naramaramaje, gusa kizaza kigira ngo kiranje imbere, nzaza ngihitana kugira ngo nje mu ijuru. None wewe rero ukifite ngo Imana ngo niyibizi, nuko wihangane. Hanyuma reka dusome. Ariko ndashimira na mushumba wazanye n'abaririmbyi, ubwitange, matike, ubwo bushake, kugukunda, nuko kwitoza ngo kuby'umubiri ngo bigira umumaro. Ariko ni kuri bike siporo, ni siporo bari kubavuga, ni nziza siporo, ngo ari kwigira umumaro kuri bike. Abantu baza basiba ku cyumweru ngo bagiye kuri siporo, ni sawa muzamugenda, ariko ifite umumaro kuri bike. Ntawe nibujije, nanje sigaye nikora noneho mu rukerera. Zangenda nkarara muri burakeye, namara kurara muri burakeye saa 11, aho mva ubu nyine naho njya na hantu nyine hatari hafi, umuntu agenda iminota 40. None nanje sigaye mvuye muri burakeye, sigaye nkora siporo yo kugenda, nta kintu ngendeyemo. Niyo nuko rero dusome ijambo ry'Imana, tuze kugera ku musozo w'uyu munsi wa none. Abaheburayo ibice 6 umurongo wa mbere.
Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa mbere. Ndahita mfatiraho twari tugeze. Haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Reka twongere dusome Samueli wa mbere. Ariko reka tubanze dusome Samueli wa mbere ibice 13 19 kugera kuri 21. Samueli wa mbere ibice 13 19 kugera kuri 21. Haravuga ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isiraheli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tuje tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Umurongo wa 20 nanditse umurongo wa 20 nakoresheje bibiri ijambo ry'Imana, kugira ngo Abisiraheli badatyarisha amasuka cyangwa indorezo cyangwa ibindi bikoresho, bagombaga kuja mu Bafilisitiya. Mwumve ijambo, kugira ngo Abisiraheli batyarishe amasuka cyangwa intorezo cyangwa ibindi bikoresho, bagombaga kuja mu Bafilisitiya. Abajenesi niko barabicanye. Iryo ni nkaryo rya kera. 21 gutyarisha buri gikoresho bishuraga igiceri. Nubwo bajaga iyo mu Bajenesi bakaja mu Bafilisitiya, ntibashikaga ngo babemere gutyarisha gutyo igiceri, kandi igiceri cyoge cyari gifite agaciro. Ndaza kubereka iby'isukundu biza bidusaba amafaranga ibiceri, iby'Imana ntaco biza bidusaba, ariko tukajayo. Kuri jambo ye, ariko iri jambo ni iri jambo ukundu baritoye niko kwakunyobera. Umurongo wa 22 mwumve namwe ibihigo, ariko bibiri zivuga neza. Bityo mu ngabo zose zari kumwe na Sauli na Yonatani, nta numwe wari ufite inkota cyangwa icumu uretse Sauli n'umuhungu we Yonatani. Nukuvuga ngo Sauli na Yonatani iyo bajaga mu ndambara nibo bari bafite icumu bakagira n'inkota, abandi yari amasuka. Umuntu yoza kurwana n'undi akajana isuka. Ariko shitani niyo ya mbere. Ngiye kuvugira Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ariko amen yahaye. Mana senge y'abantu uyu mugoroba ubera umuntu wese igisubizo. Mwuka wera aganiriza umutima wa buri muntu wese, kandi bafata umwanzuro wo gutera intambwe kubwa Yesu Kristo. Amen. Barya abantu batandatu nibaze hano niho mbera. Bindi nabisubiyemo revision nayikoze mu gatondo, sinosubira ngo ndevize. Kandi mu mategeko y'umuntu wigisha azarevize isoma karyegeranya rimwe, naryegeranije mu gitondo sinsubiramo. Kandi mugene muje gufatira ku bandi nimba mufite inyota yaje, mutabifite mureke nubundi yabaye nke umusisi ho muza kuyibona. Wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele tu, fuata
neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Songa mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele, songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Amen. Amen. Wawili kuanguka, wengine kusonga mbele. Hiyo prinsipe mnayumva? Wawili kuanguka, wawili kusonga mbele. Kana none abana batoshwe. Wawili kuanguka, moja kusonga mbele. Hapo ni sawa. Usikara undi kusonga mbele. Isi yamenye gutoza abantu ibamara nk'ubwo ngo amara abanyabwo babaza mu rusengero. Twujuje ibinyabwo hano gusa. Hanze barashize ndabanyabwo bakibaho. Kuberiki musirikare badamwe ngo turagukuramo igisevire tukigukuremo ukiruke uruke isesemize uruke. Abantu dukuriye kwambwira ijambo ry'Imana iby'isi bakabireka bagahindukira. Sema amina. Amina. Bakareba imbere ahandi iyukombe mwabwira amasezerano ndabi inyuma bimbere. Indambara ngiye kuvuga ndizibi inyuma zibi imbere. Ibyiza ndibibi inyuma bibi imbere. Urwango ndirubi inyuma rubi imbere. Songa mbele. Usikate tamaa, kaza mwendo. Hari umuntu wavuze ngo mugezi wawe nakwirukana ngo kumvura rushe ngo uzamenye ko nawe aticaye nawe yarushe. Ari kwivuga atirise samaguru kuyandi yarushe. Yangane gusa kaza mwendo. Kaza mwendo. Ndiga kuvuga ngo ibigeragezo umye nabyo byarushe. Satani azayiruka ku muntu akagera handi avuga ati uyu bwana mudaheranwa, akabona nasonga mbere nakaza mwendo gusa. Ni mwendo gusa. Na wazaruwa nuko mvugutira kaducure ingamba zivemo. Umbidure icyuma cyawe uhora ukoresha, maze mwikubise imbere nishurirwe byose. Yuko Imana ari rukundo rutabiringano. Isirayeli bageze mu bibazo, bagera mu byago, bareka Imana ngo amare kureka Imana, ngo bagera ahantu babura umucuzi uzoza ucura ibikoresho byo kurwana. Abafilisitiya barabatera barabanyaga ngo batwara n'ityazo. Ityazo bararitwara. None ngo buke ngo bakaza baje gutyaza mu Bafilisitiya.
Dawudi yigeze gushoberwa umunsi umwe intambara yabaye intambara Sawuli yamuhize ngo ahungira Amafilisitiya kamuba ngo amare gushika noneho kurya amaze kubahungiramo aha yagira ngo ntibamumenye ngo umuntu umwe aravuga ati atese uyu si Dawudi wishe Goliyati wacu none arigemuye. Bibiri zivuga ngo Imana yamimutiza ubwenge ngo yama yihindura umusazi ngo akazaharambagura n'inkonda umva data burya azadukiza ngumwami yabavuga ati ariko mwasaze mwazanye iki kigabo cy'igisazi mwabuze undi muza mwazanye uyu mushenzi w'umusazi mwamuzanye utingonda mwamuzanye ngo ararwana uyu ni Dawudi wawanye na Goliyati n'uyu iki kizeze ngo batwita abakene ariko dutungishije benshi ngo bakatwita imburabwenge ngo ariko turi abanyabwenge turabufite buruzuye ko barakore ngo ntawe umenya ngo ibyabo wabimenya nyine tutari kumwe muroza zindi umurozi mwuka umunyamwuka akamenya undi munyamwuka munyandege ngaramenya iby'umwuka abimenye gute aramenya ndamubwira iby'umwuka byumve mubwire kurara mu mazi avuga ati n'ubukene bwari bwakujanyeyo kurara mu mazi shaka Yesu kuri ngo n'umucezo shaka inka ngo azagira gute azaryama nkazo ko umusirikare kugira ngo nukubyuka ugitanda ukabaka kwambika ipeta ega we si ipeta nibyo muri mu gushaka musinzire muryame muze mugona ishuka ishira ugurindi shuka ugurindi uguri no mara nugera mu ijuru Yesu azana ipeta ega si ipeta nimba ari bijangana ni gitangaza no kurwima umuvuba muriro mucuzi inyundo inkamba igikoresho nyacu siyo naringeze ego ngiye kukivuga umbindure icyuma cyawe iyi ndirimbo niyo nafashwemo iyi ndirimbo niyo yusuyemo umuhamagaro wanjye nageze njya mu rubunga kayiririmba ku mugoroba ongera kayiririmba ku mugoroba bugacya nkabwira Imana kandi sinarinzi icyo nzoba ariko yari yaraje mu mutima ko ndayandikira mu gitabo mu bintu byankuruye karirimba iyo ndirimbo ndaza amakuru ngo mbindure icyuma cyawe uzahora ukoresha sema amen sinarinzi ko nzoba n'umuvuga butumwa sinarinzi ko nzoba na pastor nagese niririmba buri ijoro ryaremwe n'Imana kagenda ahantu naje mu butayu nje nyine karirimbira Imana ngo mbindure icyuma cyawe uhora ukoresha icyo uzumva mu mutima nicyo Imana izaguha nta buryo tuzagira tubushaka nta masengesho ushaka nta Imana izaguha nta gukiranuka ushaka tuzakubona nta gukorera Imana kuba mu mutima wawe nta kuzabona twavuze ngo umuvuba ni Imana kandi twasoma ijambo ry'Imana hanyuma aha rero ni iki n'umuriro Bibiliya ivuga ngo abamarayika yabahinduye iki yabahinduye imiyaga ngo twebwe duhindura iki ibiriro hako umuntu yohunga umurozi ari iyo mutwise namutwise Imana idusaba guhora mu muriro tugomba guhora mu muriro nimba dushaka gutsinda isi niba dushaka gukomeza kuja imbere takuva mu muriro
zandirimba zivuga ngo pisemo guhora ngira gute kizwa sinzi ukuntu baza bayiririmba ngashigwa orakizwa ngashigwa mu gakiza ke ndi hano aho gakiza ke pisemo orakizwa ngashigwa mu gakiza ke. Haleluya. Semo guhora nkizwa inza mu gitondo ngakizwa saa sita ngakizwa nimugoroba ngakizwa no mwijoro iyo mbyutse nza nkizwa kubera iki mpora hano mpora naha mpora kubera ko mpora kizwa. Ese turi kumwe? Ndio. Sema amen. Amen. Mu muriro moto ule wa kwanza, moto aliowasha Yesu sitauacha, sitauzima. Shetani yago, shetani iza kuzima. Uraryama uryame saa 2 ugeze saa 12 iyo ni shetani yakubiye ngo uryame ugeze saa 12 ne bugeri. Mwana w'umukobwa azanebwa akiri muto, mwana w'umuhungu akari usha umwana w'umuhungu azaryama akwazi mumeze uko aryama saa 3 ugeze saa 12 ko wowe mugira ingabo y'igihugu nimba ari ingabo y'ihene naye igihugu yonda igihugu cyane. Turacyari kumwe? Yego. Noneho ai naringiye kwibagirwa we akandu kamwe keza nababikiye. Reka nze nkababwire ariko man ushimwe kunibukije aka kantu kadukopeze. Moses Magembe nashisemana kurikira Moses Magembe ni inshuti yanje, ni inshuti Magembe, Dr. Magembe uri inshuti. Ngo amara aravuga ngo mwebwe mwihangana n'abasirikare ni batababo barababona. Jewe se nje wishe Yesu jewe ukuse ndicaye nje ai Moses Magembe yakozeho yavuze utuntu gatubiri nama twandika ngo nze kugutuba sino utuntu twiza sinoreka kutuza ngo ntubabwire mba mpemutse. Aravuga ngo ubuyobozi bwarapfuye bw'itorero simvuze ubwo hanze ngaha uti bwapfuye gute ngo umushitsi yarinjiye mu rusengero bahaye batanga wa mushitsi arahagurutse ati nanje ndi umushitsi none nsanze muhamutanga tanze miliyoni 5. Mare pastor yamavuga ngo se ngumwe ni mama onako umuntu akwiriye kuba umudiyakoni. Moses Magembe yakuye yeme ngo tanze miliyoni 5 none abaye umudiyakoni kandi umushitsi yamavuga ngo abaye umudiyakoni kandi nuko wera ko tanze miliyoni 5. Turagira dutemo kajana tuje hanze tuje gushaka ifaranga none turagira dute umuntu yohabwa ubudiyakoni tuzi ko yanakijijwe kandi niyo afere dufite. Nigeze kuja ahantu mbabwira iyo nkuru nayo reka manze mbareke ese turacyari kumwe? Aha muriro. Niba ushaka kugumana umuriro, niba ushaka kugumana amavuta sema amina. Amina. Niba ushaka imbaraga z'Imana, niba utashaka kudacogora, niba ushaka kuzinuka iby'isi irari ry'isuka rizinuka dore na muriro.
gusa umucuzi karagira gutya karenyegeza gusa niko kazi k'Imana. Iyo Imana yabonye uhagaze neza isiguma ikenyegeza gusa. ndio sema amina. Hallelujah. Amina. Umucuzi nawe akakugorora neza akaguhonda. simama vizuri. Jipange sawa sawa. Jipange sawa sawa. Titwo kwipanga twenyine. Iyo uvuye ahangaha mu muriro Yesu aza gupanga akakubwira nibirya waruvuze akakubwira icyo ugomba kuvuga n'icyo utagomba kuvuga. Ndakugaruka kuri iri jambo. Musi umwe ndi Bujumbura ndi mu mujyi nambaye sinayi nambaye nabi. Nari umushumba urumva sinagenda gakenyeshe. Nako umuntu umwe yamaza umuntu w'umugabo yebe yama yikoroza ngo yama nkubita ku ipantaro. Ikimomote kingana gutya. Ugutira. Sema amina. Hallelujah. Anshira naraye mu gitaramo nari naraye mu masengesho nabyukiye muri burakeye nahudumye nabye data ngo data we uyu munsi ubane nanje unyobora intambwe zanje urinda kanwa urinda amaso. Sema amina. Hallelujah. Ngongera hangaha hano rero uburyo Yesu aza tugorora yamambwira ngo ceceka reba imoshwari ihanagure. Mugabo mwari iruhande rwanje mumbe nani gwega iki kigabo ni kijuju. Umva buryo Satani azashotora ipantaro si yiwe imoshwari si yiwe siwe baciriye none ngo mbaye igifu kijuju. Mumbe nani yabwirwa mumbe nani gwega ni kijuju. Aciceka none ngo mare maze kwihanagura namanteri namwe ninjira mu modoka ngo ninjire shika nicaye iruhande rw'umudamu arambira ngo none umwungeri tikubereke umushumba aramaze ngo none uri umushumba ndisa kubereke ngo biri abintu ngo ndibyokora umuntu utari umushumba ndamubwira ngo ndiwe. Umuriro yuvuye Yesu akakubwira ngo jipange sawa sawa kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'abanumva nisanze mu rukundo rwawe wambereye Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Yesu akatuyobora akakuyobora akakubwira ngo itonde. Noneho aha yakuyoboye nibijya navuze ngo hano niki inkamba inyundo nukuvuga ngo yavuya araguhonda akaguhondesha iki inyundo kugira ngo witonde. Hakuzo umuntu kugucira mutakorwanya kandi kera mvuze kera panuye kera oya jewe sinarinzi gutukana sinarinzi no gutongana nageze mbwira umuntu tudushire muki mu makofi niko narimbayeho mu buzima sinarinzi bene ututundu tw'utugamba oya kamande se wewe nikushaka twagize nanone bikava mu nzira nkubita ndahunga sinsubira kuvuga
ariko nanje ninkwereka ndakwereka nani makuru yo mwisi nico gituma nayo narizi karate ndayibitseho nibitseho akanusho k'ikarate kwarugira unze ngorora abantu batabagira abantu bageze banibeshaho ngo nari muto cyane nari agahunje wese nanje nyine yageze mbanza nkireba isuku ndi umuntu yene uko ari ni igikarate ndakomera mw'abantu ukibesha imyaka yaragiye ariko nka mbere ukibesha ngo uri kurareba mudaheranwa ngo kari akantu mama we ni ukuribwa n'ibintu utazi bikuru ariko rero ngo mare kugera aha ese turi kumwe asingira inyundo ngo amare gusingira aramponda arangorora ahera ku birenge sema amina haleluya arahonda imana iri kwiravuguta umuriro wari yakuraka uyu karakora akazi karashaka ngo mve mwikindi ashaka ko nkoresha njewe yarangiza hayahonda inkamba zose zikamba zigashe ubunebwe ubwoba ubusambanyi ubujura kuvuga nabi kubesha gucika intege kwiheba kunanirwa gusubira inyuma Imana iberutse kumpa inzu yo kubamo ariko umunsi umwe nigeze kuyibaza ndayibaza ndetse iyo ngiye gusenga nka neza mfite amaneno ku Mana nza mvuga gutya twatuganira kayibaza ndetse bankundega amatwi nkubaza wewe ari wewe kiyi minsi maze nkora urije wo kwishimira kuzupanga buri mwaka uzubona uburyo baza bankura mu nzu nari naragize n'ubuhanya bwo kuba mu nzu inzu nayimara mu mwaka kuramo apanga imwihangane Imana izobibuke nabaza bapangira abandi muzamworoha namwe ariko mvuze ubutumwa bwiza yemwe muzamworoha Imana irambaza none ngo mareka ndabwira ntari kukweri kabisa ubuze tibonzinga zingira akazu azozani irambaza ngo se wabuze inzu ndayifite turakora wewe turakora ibiguhesha inzu ubucumu sumo mpansenga muri burakeye numva ijwi rirambaje ngo se niki utari wikorera wakoreye abandi ndakibura sanga nikimwe sindubaka inzu ntawe ndayubakira fata umwanzuro wo kubakira umuntu inzu ndazinga ndashaka ifaranga ndagenda ku muyobozi w'akagari Gitife mbeze umuntu nubakira ndamwubakira ndarangiza umunsi narangije umuntu arambira ngo ashaka kungura ikibanza abantu horeje miliyoni 6 ndagenda ngura ikibanza ngo hashire kakangaye sinje kubirata naratangaye Imana ihigiye gusubiza iteye ubwoba umu engineer yarambye ngo kuva bayeho mbaye umuntu wa mbere yubakiye ati nubasa amazu nka 30 wubaka inzu mu mezi 4 ibintu byose muzi ibintu byose ubucirambwira wese ubonye uburyo nza nkora cyane ngiye gukora n'ibindi trebo ndayibwira nti nanje umuriro nzawuhoramo kandi nemeye kuzoza umpondagura umponde uko ushaka nimara inkamba zimvemo nizimara kumvamo umpindure icumu nimwicare mwebwe nimabakomera amasha ese muracyari maso yego natinze sawa nuko muvuze oya kandi atari mwe mwampaye umwanya
Timoteyo wa kabiri ndacyari kuri uyu. Nimara mbabwire inganda zitatu tuzaducamo. Imana inganda ziducishagamo tukaba tugize dutunganye. Ndazivuga gusa sindinda. Izi cyangwa sindi. Timoteyo, urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo wa kabiri ibice 2:21. haravuze ngo nuko rero umuntu niyiyeza, nuko rero umuntu namara kwiyeza, namara gukurwaho ingamba, akitandukanya n'ibidatunganye, akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro, nicyo gihe azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro cyejejwe, kigirira nyiracu umumaro kandi cyatunganyijwe imirimo myiza yose. Timwumva cyagize gute? Ni ukuvuga ngo uyu muntu amaze kuva ahangaha hari yamaze guhondagurwa, iri umucuzi, hanyuma umuriro, inyundo, hanyuma hakaja umucuzi, hanyuma umucuzi ingamba zikavamo, hanyuma yamara kuvamo igikoresho nyacyo. Iki gikoresho rero ngo nicyo kizakigirira nyiraciki umumaro. Kubera iki? Cyamaze gutunganywa, cyatunganyirijwe imirimo myiza. Soma Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4. Ihute, Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4. Wa 4. Wahabuze. Haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ndarakurema, mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushiriraho kuba umuhanuzi. Nukuvuga ngo buri muntu wese, nta muntu Imana yaremye ngo imureme gutyo. Oya, tutaraba mu nda za mama, Imana yarateganije iguteganyiriza icyo ugomba gukora. Gusa nuko utarakibona, niwigira imbere uzamenya icyo Imana yaguhamagariye. Numara guca muri ziriya ugacariya uzabimenya. Ntawe Imana yahamagaye ngo yicare gutya. Nje namanye ibintu byo kuvuga gutya, nari naranze kuba chef de classe, kandi murabona ko nawe undebye sinoreka gutorwa kuba chef de classe. Ariko nari naranze kubera iki? Sinari nzi ikintu cyo guca hirya. Aya kuvuga ngo n'abanyeshuri ngo bige ngo bavuge ngo iki ngiki nguje kukivuga gutya. Aya niba ari umuntu waderanjije kuvuga ngo tuje inama ngo tuvuge ngo ni twese, naze mvuga n'uyu wari kutera induru n'uyu nguyu. Naze mvuga ikintu mu izina n'ubu nikomeze. Bijya byo guhumura abakristo, urumva ngo mwihangane ngo nuko nyine iki umuntu agashika hano saa 3:30 azashika ku kazi saa 3 zibura iminota 20, ariko hano mu rusengero mu materaniro akaza akagera hano saa 4, akazagenda nk'imfizi y'intama. Iwawe hano ni wawe, hano ni wataba ubuyobozi. Nzambwira abantu
iri jambo nkunda kurigera jewe sinotanga izitorero ntabayoboke no ko murabona mwebwe arabona ubona byo kuvuga ngo bahubiri ngo ngira abakristo bova he kono kwandika icyapa ari nkacandika ni amateraniro atangira saa 3 udashoboye azaja muri ADPR azashika saa 4 n'igice ariko sinabura bane ariko ni 10 sinaribura abantu bashaka punctualité ibintu binyorose sinubabura kandi nta mpamvu ngundagira ibihumbi nashaka nkagira 25 ariko turi ku murongo ukuri ku ijambo ry'Imana ukaba ukuri nanje kagira abakristo bambwire batari ko mushumba iki ngiki sico nigeze kwandikira nkiri mu Burundi ndagenda mbwira abakristo ndabwira mugende mwandike timushire izina muvuga amakosa yanjye uko muzamumbona mwandike timushire amazina nimumara muzanire ndewe ivyo mpindura kuragira umuntu wese uvuga ibyo ngibyo mwandika pana kuvuga ibyiza byo nanje mubireke ibyo byiza se muraja kubinandikira urya ntiyarahiye munandikira ibiri faiblesse ngira aho muzamubona hadatunganye bokwama guheraho gucerwa wewe uvuze ngo bakwandike wewe bohera gucerwa hanyuma bangeraho kongeza ico kudatanga icacumi ibyo si bibiri cya gatatu ko gusiba amateraniro cyo cya gatatu icya kane gishiraho nawe ariko murumva ukuntu dutuje yashitse ni nkaho Yesu agiye kugaruka ukumuza mubona abakristo bashaka ukuri kuzuye kuri narabibonye abakristo bashaka ukuri kuzuye nigeze kuja ahantu hamwe ngo mbwirize ngo dusohoka yari umudamu arambaza atese biriya bintu wavuze uzubivuga mu rusengero mvuze ni wawe iwanje niho noreka kuvuga arambira ngo sugira abakristo barenza bangaba bari ku murongo yamubwira ngo biriya bintu ntiyo ruhabivuga Imana izabikubaza tunya kubwira umukristo ngo azacereshwe ngatinya kukubwira yamaye kamuhanye gute nigeze kubwira gitife yambaye ngo biroroshe twaramagawe inzambwira abantu ngo Imana yaranihamagariye yonyine apana umuryango w'abanyakarama no tafaranga zampamagaye ndacubahiro cyampamagaye taco naje gushaka taco n'Imana yandumye kubwira abantu kuri kwijambo ryayo sema haleluya kugira ngo tuje mu ijuru ndio Moses Magembe yavuze munani aliyewaambia kwamba Biblia inahitaji maendeleo nindabavuga ko bibiri ishaka iterambere harubwo yabaye mu giturage ako no yakoze kurukima Biblia inahitaji matengenezo irashaka iterambere Biblia Biblia ni neno la Mungu ni jambo ry'Imana tirisaba kongerwa tiriza rigabanuka ni Imana uko yahoze okera n'uyu munsi ni kwiri mushaka ngo ibintu ngo by'iterambere ngo byabaye nindakubwiye ko irashaka iterambere aho timurabona ikiraka shipantaro iyo bakijanye ku mudozi kizagisha he si mu mukase umukase uzumera neza uwo gucisha ku gutwi muzi uburyo umwenda baza bakatagura bamara kukatagura muzi inshinge zizazica mu mwenda kugira ngo ipantaro ibipantaro hanyuma muzi pasi muzi umuriro uzugorora umwenda ese turi kumwe
iyo mwovuga ngo amen. amen bababwiye ko ubukristo ari ikintu cyo gutoragura ahantu gusa muri puberi ugenda ugashika ugatora ukazana. Ninde wababwiye ko? Ninde wabarose mwabagaratiya? Ninde wababwiye ko ubukristo ari ikintu gusa cyoroheje? Mugoroba ko ndabonera ta haleluya. Ay kamanza nzigabanye taza kubura unakira namara ngashoberwa. Ubukristo nukuvugutwa nugucyurwa tugacyurwa ingamba zikatuvamo ibi sema amen. amen Banza ugende uruhuke nibagukomera amashi kubera ko ari we watinze nibaguha amazi niba ntayahari nibaguhari yanje niwe watinze hano guha amazi umusha. Inganda zingahe? 3 tuzadushamo nizo ngiye kuvugaho. Natinze oya sinatinde. Bantu 3 nibaza hano mbereka izo nganda 3. Bantu 3 nibaza hano. Ko maragira ngo yebawe kugira ngo uhinduke ikintu cy'Imana igikoresho cy'Imana gikwiriye kandi cy'icyubahiro. Hariho ibikoresho bimwe bya feke none ng'igikoropesho kiza kirara mu nzu ndikiza kiraranze. Umuntu umwe yaravuze ngo umujura yaraje kwiba ngo ashikabura haca asanga igikoropesho ngo yamagitwara ngo reka ahubwo nawe agite ngo nibazuka ngo bagashakije. Murumva gatima kirari ko umuntu wamenyereye kwiba gusa yamagitwara aragenda aja kugita hirya ngo ahubwo bahangayike hako hari umuntu ukwemera ngo abigikoropesho kweri. Ibikoresho byose byo mbunugo kandi naco ni igikoresho. Ninde muntu ukwemera ngo nje nditeze ngo ndabigikoropesho natambuka imbere ko mushaka kubibye agaciro kandi ibye agaciro nabyo mutamugira. Nimugoroba umeze neza yeme twigira imbere sema amen. Wewe songa mbele igira imbere aho utunganyirizwa rwose abantu baza baguhunga bagutinye satani aza kureba avuga ati no uyu muntu umuntu ugishwana n'umudamu mugatongana ukarara udasinziriye wamara kwaza gusenga. Umuntu umugabo usenga akabagitongana bagatongana birashise none n'inkoko ndizikirwana none inkoko ndagira ngo n'inyabwoba nazo se kiba mwe muracabona hari sake zirwana reka da tubyarapfu igiranga zake ndizikirwana ngo abantu bararwana. nasanze abantu bamwe babatongana hari mu buru babatongana ndababwira nyine mwebwe mwitonde kwaye wigira wamukubise ikofi niko biza bitangira ko muraguma kwigirayo mwese gurya ariko narabare navuga ngo ibifubisa n'abantu uko abantu bahuriye ngo baje kureba barwana baguma kugira gutya gusa. guhangana n'ugutinyuka ugatinyuka neza buriya satana z'abandi atora wapima nawe arabizi. Sinzu zimwe atora wapima ngo ajeyo arahura n'urwahuye n'abagize gutene bavuye gusenya aje haranda adashobora gupima kurajya kunsimbukira wawe birabusha kero kuba uba ubuhuye n'ingorane kandi ushaka kumara mwundi muntu imbaraga mukubite mbere mugitangira kubita kandi
wamukubita ngo ugiye kwica aza yamahunga aza ndandi yose urango ahindukire kuza gusotora subo asotora gute reka nsoze n'ututuntu amen vugutira kandi uncure niki tuzaducamo duca mu nganda eshatu Imana iziducishamo tukabona tugasohoka tubaye igikoresho nyaco Imana ishaka niho tuzaduca twamera tukaba duteye intambwe tukagera aho Imana ishaka ni hehe ahambere ni uruganda rwo kubabazwa igira ndasoma ibyanditswe ni uruganda rwo kugira gute rwo kubabazwa uruganda rwa kabiri ni uruganda rw'amakuba menshi guca mu makuba menshi uruganda rwa gatatu ni uruganda rwo kugeragezwa iyo uciye hari ugaca hano ugaseruka hano igikoresho gikwiriye nico gituma bazabigisha abasirikare ikose bakavuga ngo isomo rya mbere niri irya kabiri niri irya gatatu niri irya kane niri irya gatanu basoze ikize kimubwira ko arangije no kumwambika uniform jeshi muzi jambo jeshi mu Giswahili niki musirikare oya Nisi Kiswahili cha Tanzania ahantu ukoreho naratangaye winano wino ariko naratangaye ni Kiswahili naragikunze ndahumirwa kuriya ubundi muri Biblia y'Igiswahili hazavuga ngo nimewaona jeshi la watu ubundi jeshi tiriba au pluriel tihaba majeshi twebwe twize maelezo ya hali mu Giswahili twize Igiswahili turacika les adjectifs les pronoms twabyize mu Giswahili igihe cyacu twebwe noneho haba hari ibintu bavuga au pluriel hakaba n'ibindi biba kuri isengiriye gusa ariko bivuga ibintu byinshi nukuvuga ngo jeshi majeshi ta majeshi abaho iyo bavuze ngo bwana wa majeshi cyangwa bakavuga ngo jeshi la watu nimeona jeshi la watu birumvikanye nuvuga ngo nabonye abantu benshi kuri uyu musirikare azayitwa jeshi bisobanurwa ngo harimo abantu benshi nicyo gituma dusanga je umusirikare umwe yokiza abantu bose jeshi akava mu muryango akamara genda ku muryango kamakamera muceceke mwe mbakondera we manishima ko bazaja mu ijuru tuzakubitana nabo parade nuko ese turi kumwe uyu akabwira aba kubera iki ni jeshi harimo ingabo tisiba kubwisha siko bimeze nico gituma yitwa ingabo ni ukubera iki harimo abantu benshi dusome icyanditswe uruganda rwa mbere ni uruganda rwo kugeragezwa abaheburayo navuze rwo kubabazwa Luka ibice 9:21 abumva kandi bakaza banezerwa majaribu ni mtaji taamenya mtaji cyo ni gishoro kama ni kuvuga ngo kugira igishoro Imana iziduha ikaduha kugira ngo kidutunganye na majaribu mtaji wa kuongeza nini imani igishoro kiza chongera kwizera na majaribu kuna jaribu njiani
mengi ya kunizuia na mara nyingi miiba inaumiza miguu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mara nyingi yaumiza miguu. Brigani melada, abligani fligani neya. Triliti neya. Ibso nibzo biza bitufasha. Mara nyingi yaumiza miguu. Lakini tunasonga mbele. Ndiyo. Sema amen. Amen. Sema amen. Haleluya. Songa mbele wewe tu. Songa mbele wewe tu. Yongeze ku ijambo ry'Imana. Novuga ukubugaca. Sinza ndu. Kandi ukungunda arwaye. Petro wa mbere. Ndarwaye nuko nyine umubiri atari wanyu. Rwandiko Petro yanditse wa mbere murongo wa 5 umurongo wa 10. Undi wo kwibaza ngo ese none yabo ntari ndwaye nari kuvuga gute? Nuko uze nari kumvuga. Ndako ndagenda nigarura. Bona uburyo nja gusinzira. Ngaho da kubabazwa. 5 umurongo wa 10. Tandirimbo basha mufite mwebwe yabaririmbye yo kubabazwa. Tayo mugira mwuririmba bene zose. Muzamuririmba izimigisha no kuja mu ijuru. Irahari vuga gute? Iba irihe imani birihe ibintu byakomeye kwikunda gusa niyishe ibirihe iba irahantu runaka hahandi yariri wa musi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye. None muzamuririmba indirimbo gusa mukagira ngo kuziririmba. Subira usoma aho ngaho. Nimara mbaho ibyanditswe gusa ni byinshi byanditswe. Petero wa mbere 5 umurongo wa 10. Kandi Imana igira ubuntu bwose. Aho. Yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho. Aho. Buri muri Kristo. Izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze. Ibongerere imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Ibongerere imbaraga. Kandi Imana igira ubuntu bwayo bwose. Imana igira ubuntu bwayo bwose. Yabahamagariye ubwiza bwayo. Yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho muri Kristo. Buhoraho muri Kristo Yesu. Izabatunganya rwose ubwayo. Izabatunganya rwose ubwayo. Niyo yonyine izabatunganya ubwayo. Izabatunganya ibashishije hehe? Ibakomeze. Ibongerera imbaraga. Ibongerera imbaraga. Nimumara kubabazwa. Nimumara kubabazwa. Akanya gato. Akanya gato. Nimumara. Ese turi kumwe? Amen. Sema amen. Genda wewe. Ruganda rwa kabiri. Navuze ngo niki? Nurwa makuba menshi. Amakuba. Siko navuze? Urwandiko Paulo yandika abakorinto ba kabiri. Some gusa ibyanditswe. 4 umurongo w'8 ni wa 9. Abaroma 5 umurongo wa 3. Umurongo igice 8 umurongo wa 37. Abarimo barandika abakorinto. Urwandiko Paulo yandika abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo w'8 ni wa 9. Abaroma 5 9. Abaroma 8 37. Ariko turasoma icyanditswe kimwe gusa. Hasome. Turarenganwa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Aho. Tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu. Aho. Ngo ubugingo bwa Yesu
nabwo bugaragarire mu mibiri yacu, aha kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu izapfa. aho yatangiriye mwumvishe ko havuze, hasubiremo. Tugenda turarenganywa tuzaturengana, tugomba kurengana, ariko kugira ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose, kugira ngo dutere intambwe tugere aho dutunganya, ni ukwiyemeza kurengana. hari ibyo abakristo baza barenganaho. ariko reka dusome n'ikicanditswe, Abaroma 5:3 n'amasoza kugeragezwa. Ariko reka Abaroma, soma Abakorinto ba kabiri kandi igice cya mbere 8 niho mbona hari sawa. Igice cya mbere 8 Abakorinto ba kabiri, rwandiko rw'Abakorinto ba kabiri cya mbere 8. Bene data, tidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Ngongo iki? Tidushaka ko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya. Amakuba. Urumva ngo njewe ngo ejo bundi pastor ngo yaramvuze ngo nkwiriye gusohoka genda. Uko nta makuba uhuye nayo. Uko aya nta makuba gusohoye mu rusengero. Kurashaka kugororwa inyundo ikujeho none ngo urasohotse. Pawulo aravuga ngo ntidushaka ko mutamenya iki amakuba yatubayeho. Komeza. Ko twemerewe cyane kuruta ibyo dushobora. Twaremerewe kuruta uko dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. ndetse ngo bagera ahantu batekereza ko bagiye amakuba yarabarengeye, ngo batekereza ko bagiye gupfa. Twibwira ko duciweho iteka ryo gupfa. Numve namwe ngo akarabagira ngo bakiriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. kugira ngo tutiyiringira amakuba azatubaho, kugira ngo tutiyiringira tugomba kwiringira iki? Imana. ngo izigira gute? Izizura abapfuye. Makuba menshi. Rwanda rwa kabiri, rwa gatatu dusoza, twigira imbere aho dutunganyirizwa rwose, kubabazwa, amakuba menshi. Icya gatatu, kugeragezwa. Abaheburayo 2:18 n'Abakorinto ba kabiri ibice 8 n'umurongo wa 2. Abakorinto ba mbere ibice 10:13. Abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa 18. kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuvuga ko Imana izi kugeragezwa icarico, irabizi, izi ayo makuru. Iyo mudaheranwa ngeze mu bigeragezo, inzambwe Imana ndetse tuzi uburyo biza biryana. Byakuriye buke. Hari umunsi bagiye kumufata ariruka. Yesu yari uwa mbere kwiruka. Ngo babagira ngo bamute mu gikunduke, aranyabiriza ari uwa mbere, abacamo yamabaca hagati. Ati sinshoboye bataza kubona ikige kitaragera. Ngo ubwo yageragejwe akababazwa, ngo abasha no kugira gute? No gutabara abagira gute? Abageragezwa. Rwanda rwa gatatu, kugeragezwa. Rwandiko rw'Abakorinto ba kabiri gice cya 10 umurongo wa 13. Igice cya 10 n'umurongo wa 13. Urwandiko rwa kabiri 10 umurongo wa 13. Naho twe titwirata kurenza urugero, urugero, ahubwo dutekereza urugero rwacu ko
duhwanye n'ingabano z'aho Imana yatugereye, ngo tugere no kuri mwe, ntidusingira kurenga ingabano zacu, ngo tumere nk'abatageze kuri mwe, kuko twageze no kuri mwe ko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo. 13 Abakorinto ba mbere. Sorry. Ni Abakorinto ba mbere. Nari ndangaye, nari numvise bivuga uko ntahaye numva naje ubwanje. 10 n'umurongo wa 13. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Kuriya hari biza bitunaniza, byarageze ku bandi barabitsinze. Nta kintu kitari rusange. Kurwaza ni rusange, kubura abantu ni rusange, gusonza ni rusange, kwambara ubusa ni rusange, gutukwa ni rusange. Nta kigeragezo kiza kigera ku muntu kitari rusange. Kibaye gisha kubera yuko niho kikugushikira, ariko hariho abandi byagezeho babiciyemo baca mu rugo ruganda ngo barangize. Nibagukomera amashi nawe. Ugezehe, watangije urugendo, wemeye kuvugutirwa, wemeye guca mu muriro, wemeye inyundo, wemeye ko umucuzi Yesu Kristo aguha umurongo, wemeye ko inkamba, uburakari n'ibindi bikuvamo, wabaye igikoresho cy'agaciro nyiracu ashobora gukora. Emera kubabazwa, emera guhura n'amakuba menshi, emera kugeragezwa, uzabugezaho data ashaka. Namara gukoresha uzaba wigiye imbere aho dutunganyirizwa rwose. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.